to another vlog lasi pini bangke ni to nona bangke habjana to warben Dimapur an tambom jo pini to mada ba gym claim lo ama ta information long lo pini kam away office masih nona bangke yo sakling pen la bang plan semar mat puju em rong nang gumanon bangke nang tep lot ate mage gorom da gorom umat masih nona bangke tambom lo lasi nalang dun let's go. Yo, masih non bang ni tum tambom lo. Non bang apa mau pen Dimapur long nang lelong ke Dimapur long rapang opik. Masih non bang ni tum mata tu lo. Manon bang Kohiman. Ingke Kohima long kuna siapa lima ke cini pame melang mo nang tan bom po. Let's see. Yes, masih non bang ke Kohima leleng. Non bang ke pepe ma anyo. Masih ada hemena bang ta nang cuci lang. Masih non bang dak lunch cuponji bo yalo non bang ke dak lani ki dak sedolo ya hotel ke hotel Sumi Rice Hotel madalo tamat sih pini bang yo vlogging pangceng lo afang man ta vlogging kuri bom lama ington kop non bang pangceng thelo yo sono pakal ma pakal how's the vlogging going on Dehan man kerja nang phan lo Nice, awesome. Nona bang anang lele yo, aneh colong ke. Ancoran deh citong sana. Sono, pini nampoin puma? Yes. Kira nampoin? Lam, oh. Passion fruits तो क्या नहीं आते हैं? Passion fruits. Itu passion fruit sana. Why? Exo. Plum 100. Oh. ये एक तो ये non bang ke ancuet lo, yang ke ancuet pendak ni tu ancuet hotel tekno bang ke plum Porque beli rosa hampir kapre kan hai ke jordo ya masin bang sakeng bang plum nam puni to engke Kohima lele ko tuar bang chopon long po welcome to Kohima lele de Kohima nang lele de Kohima le rock liu bang bom Kohima cái năng lẽ lo yo, anh pen mua pen năng than đó, rồi chúng cái bang bằng cái đạc là var cemetery long xí bang, anh pen non năng đi chúng puni nung lang lo thế, là phu bằng cái main road lo, Kohima, ai lo cái lút ở toar lo, anh pen là phu ako nilim pak lang thu lo thế, là đạc bằng cái thiri lo, nilim pak lang thu pa me po. Anh pen là số thiri bằng cái war cemetery mana là bằng cái second world war hood dak kichi dun soldier de manse panong pia thiri lo anh pen là dak kichi dun soldier ke ang to namat ke christian ke leader pot aja ke tum hindu ta do sikh ta do la se hala tum han bang ke dak mo lom sikh plong lapu lang lo te yo saklang ta vlog bom lo well non bang ke driver taxi do lo yo klang ta ing pen dak lang lo te cathedral thek long la hu la red non itu me dami hadak la non bang ke lang ni an lang thai lo ing ke non bang ke dak pen dam lo yo ar lang che sun chu bom lo athe bang non bang ke kangkira port an ali lo ing ke da port em bang ke masih non bang adak pen itu mako dam tu po cathedral si lang daim pu masih adak ta lang dam na lang bom masih non bang itu mah gate long pen atia to lo yo ing pen ati ma bang ke munang tung le bang bisa isi information lo samar no winter no dak bang ke close bang kai ta 4 PM masih itu bang itu so kang si bang ko ing
pen mo pen ngil tum ingke bom lo war cemetery lo la bang ke pen la so lam ku thai jong sinang tum chining tum lo de Wikipedia long ka lo search on Google. War cemetery pe non bang cathedral ang nang lelo yo non bang ke cathedral ke lindung stuli yo non bang ke cathedral ba asa pa apini renovation suli bom bom mane ipine ason ma chite la te salam bom ingben la pu bang ke ni phi bang ke cathedral lo ingben arlo dang ba klang ko lung so pide ingben non bang ke kote dakban ke apiu nang ni pi dakban ke Kohima masih non bang cathedral arlo zolo yang nang lelo ingpen cathedral arlo bang ta sabso sound na bang do hoi ta haya thema kame claim dun do la ta renovations suli bom mati ingpen ni nung lang lu te la ta lo main cathedral lo da bang Jesus statue la nang tum thaklong po la sin non bang ke ni tum ta der hoi le la sin non bang la da ni tum ta anam chardom pan po ingpore dak pen ke bar lo Let's see guys, nona bang ke cathedral ben sunna lo yo nona bang dak pen ke bar pulo Halloween matiti nil tum ta difu chedam tuni Kohima ben difuan la sinal tum la ta na lan pochuro lo jong sinal tum nim dok te like kita in jong sinal tum ni ibu te comments down below in don't forget to subscribe. Let's see kapre video long let tong tunang. See you in the next one. Bye bye.